leitung mun tom ma om zo mi pi te iom na te ka dam kim tek de nong lamening tu ni le som ni le thum February som le kyan ni Public Voice TV Zolan Voice TV le Zolan Voice Podcasting te panina kal khat som ku thang pol khat ong tang ko ki no mung Zolan Voice TV pan ke kamin na le ke tu ni kong tang ko ding thu ta na khat na zo gama biak in biak piak na ki khop na te phal na nget ko ding chi SSC lampanina tang ko na thu ni na palet wa le ya khai gama mi pi gal tai te SSC te na cha ke ding in so thum na zogama SSC te khak tan na hang to mi pi te nek la don ding hak sa sem chi thu te zogam le Myanmar gama along lu thoi tu tuam te Zolan Voice TV tanu khat a hi rosin tang ko na hong nei ding hi News khanna a sogama kalkap ukna ma shelo akipulak na khopi gyat te a byak in ki khoba byak na hunlewai te kalkhat sapin phalna nge dingin ukna bulu SAC in pulak khya hi byak in te a nipini byak na hunte nipi khowak ni simin khayang athui au chou yi zuma phalna nge dingin February somlithumni in pulak khyau hi hibangin byak na vai te a khautaka changtan na ong ne yupen swakta daga byak khwan to kizuyin piang thailo hi ji in khomi Christian byak na zui khadin gen hi zogama khopi kwa aom na lakpan tadim tonjang khalkha falam thantlang mindat matupi kampalek khopi hwam te a ukna bulu te in kalkap ukna ma shelo pula ko hi kalkap ukna akipulak na khwa te a thuzak sak na bangma omloin nitak nai gukpan jingsang nai guk ki kal pitna vai puak anei te longal kwama vakhyat loading anaw myau dai si thana chot tai mu bu chot tan tha in pulak khya hi news ni na a zogam palawa sami hwam le rakhain gam saklama omkal tai dong tuak te in acha gi na dingun ukna bulu SAC in sol hima ta sele kal tai mi atam zo in kal vai bit na lungmwan omlo a hi manin in cha ding vai nia lu hi palawa a kal tai omna phwal mun nga a tong tuak mi tul nga wal omwa acha nom le a om swak lai ding min sayin te February som le thum ni dong kila hi ji in kama om khadin gen hi kal tai te omna akhwa ki muwa man ki sia bana kal kap te ge abol na hangin pai suk pai to ham sa thei ding lung hi mo na to atam zo cha ki nuam nai lo hi ji in kama vai puak nei khadin gen hi SAC in kal tai mi pi te bit na ding pai hom masalo pin amok cha sakna upen mi pi te a ding la hwai na tam zo hi ji in CHRO manager mang hen lian in gen hi tua bana SAC in leitung bup ki bol na tom te kal tai te omna kem te a nekle don pwa ka apai dingo khamu a hi manin kem sunga sotway om ding hak sa hi ji in tong tuak mi pi te in ge nu hi news thumna a sogam saklama om khalkha thandlang lampi le falam kol pi lama om lampi te ukna bulu SAC te in sisei ge bolin ong khak chip sakwa thandlang khomi te le tong tuak mi pi te satui le nekle don hak sama mau hi ji in CDF thunei khadin gen hi thandlang kho sunga chiram na vai te to kisai pitu o chho yi aphoi le INGO te ki polin vai hom sako hima ta sele ukna bulu te lampan khak chip na hangin akisam nekle don satui za ha te puak na hak sa hi ji in CNA pan salai thani in gen hi abeisa February ni gyan ni inzong CNA le CDF thandlang te ki polin thandlang paliklen babu simwa yam som liwal masagu hi tuamuna ukna bulu SAC te in van lampan nga veisang atom lo ka pu hi tuabana lampi te zong khak chip sagu a hi manin sogam lei tolama om matubi khopia andang le zatui ki tak samna pyang hi ji in khomi te in gen hi sogam sunga kalkiro na te hangin thandlang khomi tu somwal India Myanmar gamgia om tongtuak phwal ni a belu hi ji hi sogam tongtuak mi pi te lakpan
อินเดียมิโซรามาอมดงตวกพวลาอเบลมีตูซอมงากิมอมัวโซกัมสุงาอมดงตวกพวลเตียมีตูซอมทุมกิมพาวฮีจีอินชิน Human Rights Organization ปันสไลน์ยูเกลินอินตูนิเลซอมนิเลนีดิเซมบาซอมนิเลคาดินเกนฮีNews Lina Akhat Veina Akibol People Police Training Beijing Takin Kinai The Hi Ji in Sadef Yu in February Som La Sagi Ni in Tangko Hi Training Pen PDF Zolan Te I Munman Hwaina Khada Kika Sakin Twa Sunga Khangno Mi Som Le Gyat Ki Helu Hi Khwale Tui Sunga Lungmon Na Le Dai Na Om Theina Ding Lungkul Na To People Police for Zolan in Akipan Kya Ahi Hi Ji in Tangko Na Sunga Pula Gu Hi Mi Pi Pan Pi Mi Pi Nop Tuam Na Ding in Mi Pi To Khut Kelen Ding Khangno Te Ahi Manun Vai Ki Sam Zu in Ki Thu Za in Ma Pang Khom Ni Ji in ZFU Makai Khadin Gen Hi Mi Pi Pan Pi Mi Pi Nop Tuam Na Ding in Mi Pi To Khut Kelen Ding Khangno Te Ahi Manun Vai Ki Sam Zu in Ki Thu Za in Ma Pang Khom Ni Ji in ZFU Makai Khadin Gen Kya Hi News Ngana Sogam Falam Kamhwa Ma Om Ukna Bulu SCC Kalkap Te Khalaya Ni Chau Shipan Kalkap Khat Ahi Kangmo Ko Pai Amat Dada Tinni Shitong Ni Le in SCC Khunwaya Na Semin Vai Puak La Nuam Non Lo Ahi Manin Mi Pi Te To Kipol Dingin CNO CNDF Kyanga Tu ni le som ni le ni December som ni le guk ni in Athau Te To Ongki Apa Pa Toy Na Ke Pya Le Swadak Na Mona Ki Puak Hi Ji in CNO CNDF in Pulak Hi To Bang in Athau Teo To Ongki Ap Kalkap Te Le Palik Te Nidang in Amawi Nun Tak Ki Wak Na Ding Pa Toy Na Teng Som Nga Ke Pya Atu in Athau To Ongki Ap Kempel Teng Zakhat Dongchang Pa Toy Na Ke Peding Hi Ji in CNO CNDF in Thaisak Na Pula Go Hi News Gugna Sami Lampan Sogam Palawa Khopi Mano in Kasima Apai Ugnabulu SCC Sitjang Thumte February Nigyan Nijing Sang Nai Som Le Nai Khat Polin Wadeng Hiwa Ki Kala Ni Vei Kibusim Hi Ji in CDF Palawa in February Som Le Thumni in Pula Ko Hi Twa Ki Kap Na Ugnabulu SCC Lampan Minga Sang Atom Lo Liam Hi Ji Hi Twa Thumlak Pan Sitjang Khat Le Palawa Om Khalaya Nishiko Pan Thasom Yat Apha Uknabulu Kalkap Te Soni Kanaung Khwangeya February Som Le Ni Jingsang Nai Somin Kibusima Amau Lampan Atom Pen Som Kim Liam Hi Ji Hi February Som La Khat Ni in Chau Do Pan Palawa Mano in Uknabulu Te Gavan Zat Timboni Paya Uknabulu Te Lampan Nakpitakin Kegin Na Neyu Ahi Manin Kalkiro Na Kim Le Pama Omi Pi Te Kidop Kol Hi Ji in CDF Palawa in Thum Na Neyu Hi News Sagina Kammi Te Le Uknabulu Te Khutnwaya Zumna Sem Te Thau Atoi Theina Ding Thukun Khat SCC in Tu Ni Le Som Ni Le Thum January Som Thum La Khan Ni in Tangko Wa February Ni Som Ni in Social Media Tungton in Kizel Hi Thau Toi Theina Ding Thukun Pen Abeisa Tu Ni Le Som Ni Le Ni December Kha Sunga Akibol Ahiya SCC Meeting Pan Thukim Na Neyu Hi Ji in Genu Hi License to akitoy trading thau nam nga oma 9mm nam le along nail zo song le thau pistol sanne bu le along nail zo pyang cho thau sabeng na thau hui thau ji teng ke hel hi phal na to akitoy thai nam te 9mm le along go zo pistol rifle le odu thau anel te ji bang ke hel hi Thau Toi Kwan Phal Na Nga Te Pen SCC Te Thusol Na Bang Bang Zui Khadi Ngu Hi Ji in Thukun Sunga Ki Gel Hi News Gen Na Korpi Le Zogam Matupi Khopi Rizwa Pan Khang No Mi Thumte Uknabulu SCC in Ajamphe Upade To Thongkya Ding in Thu Khenu Hi Ji Thu Ki Za Hi Korpi Angti Savenga Omko Angphyu We Akeji Aka Bu Pen Ajamphe Tindan Ka Hi Ji in Uknabulu SCC Te in Ajamphe Upade Pauma Nga Sanik Ka Ji To Thongkum Nga Khyao Hi Matupi Khopi Rizwa Pan Yuma Venga Common Akeji Khwamaung Le Pwebi Akeji Boymon Teni Pen Ajamphe Tindan Ka Ji in Mo Kai in Ajamphe Upade Pauma Nga Sanik Ka Ji To Thongkum Li Khyao Hi News Kwana
Yamagama galkapte in ukna abulu tu nila som nila khat February ni khat ni pan ke ban tu nila som nila thumkom February som langa ni dong khasom nila khali sungin SAC galkapte in atha o mi mal tu nila zakwa wal jang pha hi ji in nangai yi achin ta mya ko ngi saung shaw ye atin APP in pulak kya hi Twa sayena SAC in thuman lowin amadu tu som le tu ngawal pha a thong kya mi tu li le za le som kwa le li pha hi ji hi SAC in mo na nei hi ji in thukhen na abolu sayin te a mi mal za le khat pen sidan pya u hi ji hi kalkapte in khasom ni le khali sungin sidan apyak mi mal za le som ni le li omkhina akiman te sungpan mi mal som ni le li pen ama khan to kha ki ku hi News somna a Kalkapte uknabulu khitpan tunile somnile thum January som thum lakhat ni dong kumni sungin kambu phwama SAC le amau khut sat thau toy tein maybe te in le lo tu som nga la nga wal halin suksiat sakku hi ji in data for Myanmar in February ni som ni in pula ko hi in may hal athuak te laka sagain kamin atam pen a hiya in tu som li le thumwal kangin kisya hi tukum January kha sungin in may hal athuak sa thong khomi khadi gen na a nek ding bangma omlowin si kang te kai khomin book no khat bola twa sunga om phodung ji hi data for Myanmar te kai khop na a ukna bulu khit sagain kam hwam sunga mi pi nei sa in le lo aki hal khem pe pen kambu phwami 80% phial pha a in may ki ha atam ani na a makoi gam hwam ki hela in tu gyat le zagyat wal ki ha sakhi hibang gam tan na pen mi hing te tunga pol sian na ngong tan na hi ji in London khopia om Burma Human Rights Network PHRN pan thunei u jo winin gen hi kambu phom gammi te tunga ngong tan na suk sem sem hima ta sele SCC in amau ukna khaguk khan be la yu hi to bana sagai makwe pago tanin ta yi mong kayin ni le sogam sung township som thum le sagi a kalkap ke ukna tang ko wa twa hangin meihal na le gammi te nun tak na alaw hwai zo sem din mun atun ding mi pi te lung pataw hi news som la khan na a tanin tai gamwam sunga ukna bulu khit tu ni la som ni la khat February pan tu ni la som ni la thum January kha jangdong kal ki ro na sathum le som ni weiwal piang khina tawe khayain le myai khayain te ya tu ni la som ni la ni November le December kha sungin kal ki ro na atam wei penin piang hi chi in Southern Monitor in Pulakhi Abeisa January kha sungin jong kalkiro na somthum le thum wei pianga khakhat sung bakin kaltai dong tuak wi pi tu sagi pha hi chi in tanin tai hwam kaltai te hu na apya ki pol na khadin pulakhi tanin tai hwama ompalo le tanin tai pen February ni ukna bulu SAC te martial law atang ko na khosom thum le khosagi laka ki helu hi news som le ni na a Myamagama ukna bulu khitpan ke ban ko tu le tang khle lui thu khen hwam pi ya kalkiro na te hangin sangin atom pen zakhat wal ki kha ka sang naw pang tu som thum sang atom zolo te in pilsin khwan sublo o hi chi in kayen National Union KNU in pula ko hi to hangin khle lui thu khyang tam ha tonga February som le thum ni in Myamagam naw pang te ni ki bola tong tuak naw pang te in tulai tak ahak sa din mun te to ki sai lungphau na bolu hi tua lungphau na sunga aki hel thu te laka tong tuak naw pang te gamlak salaka lumnam lo twalgal dai lo sangka thailo in le lo ki ha sak in cha nuam kawan leng to ki kap na khol na ding naw pang te swa pi thu nei na nga na ding thau pi aki kap o te zanuam non lo le Myanmar gal kap te lawin munuam non lo chi thu te ki hel hi hibangin dong tuak te muna naw pang te ni akibol na in naw pang te to ki sai swa pi thu nei na te akipal san na naw pang te gal thuakin ahak sa din muna awm na teu leitungin ong thei pi na ding naw pang te ole naw pang te lungkul na te akilak khya hi chi in KNU in gen hi Myamagama kalkapte ukna abulu khitpan ki pan kumni sungin kamwai boy na te hangin sumbol na kipol na chiram na te le pilsin na mun tom te ya nakpitagin supna pyang khin hi news som la thum na a ukna akibulu khitpan ki pan kumni sungin KNU te leitang tunga
ukna bulu te ngong tat na hangin kaldaya ommi pi tengli kim phakhin hi chi hi KNU thunai te lampan dongtuak te ading akisam khempeu sepzo za asep u kom kala thakhat sungin kalwai le mi pi te ading na sep na te zong sem kho mo hi manin dongtuak te hu na kisam ve hi chi hi UNOCHAE anunung pen pulak na azong kayin gamsunga kakiro na te nak pitakin pianga gamsung bit na le humanitarian hu na te to kisai pada hwai ma hi ji hi tulai takin KNU leitang tunga piang kakiro na te a kumni sungin KNLA KNDO le amau khunwa ya om drone ta phwe le mi pi gal kap te lakpan mi som ni le mi li in anun tak na o pakhya khinowa som sagi le gukliam khin hi ji hi Abeisa January kha sungin KNU ko tu le tang tunga kalkido na aneu alian zali le somthum le gukbei pianga ukna bulu te soltak BGF te lampan zali le som gukle kwa in si lo a zathum le som gukle gyat liam hi ji hi News som le lina a Singaporean Myamagama thawui thawtang azwak lo kumtampi phakhina Myamagama thawui thawtang zuak ting khaktan hi ungji in Singapore nangan chai wenji BBN Bala Krishnan in gen kya hi Singapore lu do palai Dennis Tabin abeisa January somlagukni in apulak na a SACM akaji Myamagam vai athu jampe council I repoda Myamagama thawui thawtang bol khat na ding vanlena puak na a Singapore pen mahabyuha myau noklo aphamo na gamtea ki hel hi ji pulak khat na to kizuya CNA media na a winji Vivianin twabangin gen kya hi News somlanga na a Myamagam vai UN Security Council thuken satna te SAC te lampan zui in sepkhet na bangza chang omhiam chi etka kikin thu kikup na khat march kha sungin ke bolding hi chi in UN to kisai Myamata amma u jomu thonin American Pitausu Washington DC khopia akibol NUG nangan chai zum hon poi aman khit press conference a to bangin gen kya hi UNI Myamagam vai tang pi mi Miss Nolan Hezain march kha somlanga ni anunung penin UN Security Council a report puak dinga to tungtonin thuki gumdingu hi Polut kam somlanga akihel Security Council in Myamagam vai tungtonin khensat na khat abeisa December somni lakhat ni in bol khinu hi twasunga SAC in ngongtat in kaldo na te holding to Aung San Suu Kyi akipan kamwai to kisai thongkya te khempeu kha ding humanitarian hu na te swakta takin akipyak theinang phal ding chi te ki hel hi ahi hangin SAC lampan zuin sepkhet na omlowa ngongtat kamtat na te kholo hi chi in Myamagam vai activist te in gen hi News som laguk na a Myamagam democracy nga na ding kamtang in na semte menam thau to ki bol na te le American kumpi ki kal ki job na te Tua sangin asang zoa ki khanding hi chi in American dutiya nangan chai winji Wendy Sherman in gen kya hi American kam khopi Washington DC ya NUG nangan chai winji dozima ang to akimu khopna hunin gen kya hi chi in American lampan pula ko hi American kumpi lampan uknabulu SAC te tunga nenna apyak na te uki khanding hi chi in kamjam jong pya hi Myamagam mi te hu na pyak be ding le ASEAN ki pan kamtom tom te to ki bol khomin ke sem ding hi chi hi NUG lampan American kumpi thunei te to hoi takin ki job thei na ding ngai sunna to nangan chai winchi zumpen Washington DC khopia ki hongkhya hi Washington DC NUG zum hon poya American ta ya shi te ka in hibangin zum hon zo pen kongmwa ko hi chi in winji in gen hi tu kala ding ina calcium tu thang kong tang ko dingo watang hin chin vitamin ina tu thang te calcium na nisim ne izak thai na ding ina Zolan Voice TV Facebook page te jong YouTube channel te jong na subscribe follow te kun china Zolan Voice TV tanu te ta ina longdam mai kala kim king ni